Kaşın bunday жерге kesip koyayım. Мына. Şunu ikiye bölüp koyayım. Biz büttük. Buların bарын таштандыга таштайбыз. Ау. Булар кезип алдык. Эми жуйбуз сууга. Вау! Борсоқ пішірген кастрикаус. Қазануыз. Африкада келген негер колхозда үйде. Кайнап жаткан суга 5 минут кайнатып алабыз, 5 минут. Анан кийин мындай жумшак болуп калат, мына кийде турам деп. Мен көбүрөөк кайнатып койдум, бирок силер азыраак кылгыла. Анан чыгарып алабыз дагы, чыгарып эле муздак суга саласыздар. Муздак судан кийин азыр мына мынтип бөлүп чыгасыздар, азыр көрсөтөм. Мынакей, моуну мынтип ачасыздар. Bunu dağı ikiye bölün. Birün, törtke bölün. Mınday olur. Bunday qo'shilmalar qo'shdik hozir. Bunday murch. Tuz. Bunu özüşçe жағамыз. Картошка по-деревенски, да? Айымды бүгін ескердім деп қалды. Яша. Шандары жаман естерім, апа келмеса қороды. Қана, бисмиллахиррахманиррахим. Бұдан кішіне алайын. Бисмилlah. Ақыл бермейін бұл жерде. Bir kartoşka da. Bismillahirrahmanirrahim.
Qara elachim.